Rwanda, Bugande, ndabasuhuza muri Amerika, ku isi yose. Abumva indimi zitandukanye, abumva Ikigande, abumva Ikinyankore, abumva Igiswahili, abumva Igifaransa, mwese ndabasuhuza. Bamwita Mr. EO kuri Rio Talk Entertainment. Impamvu ndi hano ni kubera ikibazo cyateye mu marezo, abenshi bari kwibaza bimeze bite, byagenze gute. Iki kibazo telefone yanjye nigize ikibazo, nakikemura gute? Ntabwo bigoye gukemura icyo kibazo, ni ibintu byoroshye cyane. Ikibazo bakikemura kubera uri ku marezo. Nimba ushaka kohereza message kuri WhatsApp, ntabwo biri bukugore. Nimba utumva Ikinyarwanda wayandika muri comment. I can speak another language. If you are not getting the English, I can use another language, so don't get worried of speaking any language. Batija kwibaza kubera ikindi kuvuga Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, ururimo ushaka nibwo nakusubizamo. Igiswahili, Igifaransa. Reka tujye muri iki kibazo byihuse, ntabwo nshaka kujya muri byinshi. Nimba uhuye n'ikibazo cyo kuri WhatsApp ntabwo ari gukora neza, tujye kuri Facebook ntabwo ari gukora neza, tujye no kuri Messenger ntabwo ari gukora neza. Nimba ushaka gukemura icyo kibazo, wahitamo gukoresha indi application itari iyo ngiyo, kubera iki kibazo cyose kiri ku application zose. Ntabwo hari mu gihugu hano gusa, ntabwo hari mu gihugu cya Uganda, ntabwo hari mu gihugu cya Tanzania, ntabwo hari mu gihugu urimo mu Burayi, ni ku isi yose. Application ya WhatsApp na Facebook na Messenger bari kuzitunganya, ngira ngo mu kanya bazashyiraho message tuzazibona. Nyine tutarazibona, hari ibi tugomba kuvugana n'abandi bantu. Nanzerezo zanze kuri WhatsApp. None WhatsApp nimba amareza yanze neza, reka nze ngusubize. Wambwira ikoresha. None amarezo nimba yanze, wowe wahitamo kuhita ukoresha indi application itari iyi ngiyi iyo twita WhatsApp. Uhitamo gukoresha, dufite application ziri gukora neza kandi zikohereza message. Ya mbere dufiteho Instagram iri gukora neza, Twitter iri gukora neza, Gmail iri gukora neza, tukongera tukageraho na Hotmail. Izo zose ni application ziri gukora neza kandi zohereza message byihuse. Dufite n'indi iri gukorera ku buntu neza, iyi twita Ayoba. Ayoba nayo ushobora kuyikoresha ukohereza message ku bantu bose ushaka byihuse ku buntu. Murakoze. Don't forget to subscribe to this channel. I will always give you some hints to solve some problems. Tuzaba tufata arushize ikibazo yitwa guti usubiye icyo ufashije. Nagusubiza. Dufite application, dufite Instagram irakora neza, nanayikwandikira muri comments. Nituvana ndahita nyibushyira muri comments. None dufite n'indi ukuyeho Instagram, dufite Twitter nayo irimo gukora ubu ngubu mu gihe izindi zifunze. Dufite na email, abakoresha emails nazo zirakunda neza bya hatari. Ntukategereze WhatsApp kubera izo ngizo zahita zigufasha
ni ubu application bwinshi na ayoba irahita igufasha wajya muri play store irakunda